Also request Milton Deborma, the topper of second semester in CST department, to please come on the stage. Ay mana itam sana jaga deh. Ini pressure program tuh. Udaipur ni Gumur District Polytechnic ko borok pori thangai tini joto job manai rok hari ko. So hello guys, welcome back to new video. Kai norok bai onek din ni pore din se Malaysia. Blog rok bai gin hai regular rok khai malia. Baksa ba unfollow khari besi na no video rok dalia rok nei ani subscriber rok. Amti yang mane tangi ke ani time rok malia ekdom college ni pressure busy aro mang del no college rok thangma tong ka video khan time se malia. On bagai blog rok khai miang ngai tong hata. Engkai tabung ka ke tolong para sok paja gudoi puro. Sini fresher program tongo. Sini college nita kai fresher program thanan baga oro tolong nasi thana ne oro sok paja. Ta goroi bakso thanai da. Boro gai ngo ready rok khai tong layo. Kai oro khai Prosenjit yang bo tiar rok khai tong na. Kai tabung thang ja sini ekdom hidung na hai sini program. Nga first year no lamsongnai lamsongman pandata. Nga mosamung tongnai go tongnai sing angmo mosanai sini group tong second year ni couple dance narong nogoi manai ke video no choyasang nai tong haisi narong nanya ningka ke engkai yang monai somrat bo sokojak engkai monai somrat sagari nang to first time tini fresher program attend khainai bom hairok feel no sagari Kisah mahanya hai dah. Kai baru tu first year ngaseng tini baru lam sok naik dah. Ngai tini ni tu musamur kerja. Yang Rahul sok aja ko practice kai jong. Pong nak kiri. Aku tu saya practice lah kena kita pong mah hing dong kan. Tapi gaseng masai regular kiri. Wah yang goi ko. Mukan ko punung me apu. Serang kablei. Pura employee hing dong government employee. Guys, tabung kan kat kalau selesai. Yang waktu tu ready angkol lagi ya. Gaya borok tu gari bethanai. Caca. Gaya borok tu gari bethanai. Gaya jengkai bike bethanai kita. Yang mana somra baik ni. Hei dah. Satu tu mas Martini ekdom. Yang sin topar. Tini boy award mana? Award man payah pore malah ni. Hei dah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Yang gak sekat pick shoot kajar lagi apa? Storage sepuluh thang sih nai mobile ni. Gaya yang cameraman Rahul. Joseph Serangza. Jotono bisingo hap thamai ga hol bisingo sing se baira dongsiu. Gaya yang goi dolo ping rok shoot khai dong poro. Gaya poro ping rok shoot khai jabai kai. Sing hol bisingo hap bisinai ta. Oras thanda siu kisa. Padoras ka tungmani mar. Tini tu satung butung bulai tabu. Oras sini kisa thanda siu. Gaya tak bising halai te thanda na te siu sawo sakla. Gaya tak hol bising halai ga. Ta mandra ngodra hol. Yang mana ini kil sawo jak. Bahai hal chal sagare. Tini fresh ane. Tini ekdom pura serang nai hai dah. Siang lai stolak ya. Face like this cuma kasih wan rang kontra. Tabung kan ke hall bising sok wajak. Program rock sengya ko. Karen dok keren hari tak sekarang payu pa je padran hoite. 30 minutes rock mana cengla tung mani. Oh, hingga ke 2014 ni batch, ngebota junior engineer ni job manjak, sini GDPO pore oi. May I request Nandi, the batch of 2017, who just get recently a job as junior engineer, to come to the dais. Omo jotto, na ide sini college o, sini GDP, Udaipur ni Gumur District Polytechnic o, borok pori thangai, sini jotto job manai rok hari ko. Mesti achievement ko bang ma. Also request
Milton Deborma, the topper of second semester in CST department, to please come on the stage. Sanjay, तुम्हारा feelings उन फायदा नहीं बने reaction I request Arpit Debna, the topper of second semester in civil engineering department, to please come on the stage. Ini yang topper bay, asal aja kana ke tabung ke lunch presentation program yang unai, ke yang proses bay, bini kukte bisa kenal na, bo bahaya achieve ka, mana bo bahaya achieve kaya kau je toppers, bahaya yang maka pasal dua tiga minit kaya bini boleh sengkau kita kau kenal tu, ke award sekarang naik pilihnya car pore, yang naik electrical ni topper, top 1 topper, ke award penuh kali. Belai khaktung onoran nogai tangi ke OGDB college ang pula fiber bobai sin leuseng angke ba sinia ko heda nang je fast ke bahai ma tong sagar tini moi ko award manai topper ni ang kuno mane abo bansi pisi maya je ang dai rok manai ne prothom কিন্তু লগum যখন ko জায়গা নবা সাইডে একদম মানানি বাঙ্গই সেরা তাও একদম বেরাই তম মানে ang tabu মানে अब ट्राई खालायनाय जाते आज सेमिस्टार ताव काहामके अच्छा engka topper nan bagi ne busuk mehnat khai kana sagari cost rok mane koi gonta study rok khai kana sagari exam time rok ba exam time yo to ang onek berai अब pore ja jemon 8 ঘন্টা তাও মানে যেটা সিরিয়াস একদম bele student kaham yang mana prosen ji 8 ঘন্টা rok pore kana khalajan bagi phalaja line log mane na hari sing no jon thalas last line tabung kakai lunch ko khayo ke pai yang ping ko shoot khaja tong layo bai tam sara sagare na ko sok mas sagare enjoy class tu tamo taxi enjoy he ta taxi enjoy yang boa kene yang cameraman bohok sa jong ha ai ngon hari manani khir jong pic shoot khaja tong layo kang ke pusang laje serang ka pos mana jadi ka bahaya ka sagar tinen fresher program ngai answer oleh bahaya ka sagar program rok yang pir pusang lai tong ayo ai ngon har dekhe ai mana itam sare sagar tinen fresher program te tin dance bahaya rong na sagar ane kaham hai da ngai
tabung ke tam sale sagare sini convener bising dia jeng kira kaham ke mutai man tiu mana hambai na mo sungguh oke cerai tabung ke program khang nai enjoy khalai nai Good evening to everyone present here. My name is Simon Marak. I am from Garzi. I had passed out from Holy Cross South Higher Secondary School, Tigormo. And after that, for my further studies, I took admission in GDP College, and I chose CST branch. Thank you. Good evening, everyone. My name is Mollika Chatma and I'm from Silachuri, and I passed my Madhyamik from Montfort Higher Secondary School, and I'm pursuing my diploma course in civil engineering. guys finally tabung ke program rok pakai apa kan guys tabung ke hasil nopo hari kong toko pungo seng 9 am of time ni tabung 6 pm sing bitong kan tak se program pa sini onek enjoy kagam kan norok untuk kena sembuh se enjoy kayak gini okoi guys norok guys dol ni parau se patang lanai karena norok se kong sawana ang kini award mama ni tam ni award mang kado norok norok sai kena wana ke norok dol ni parau sagun malas ni guys finally tabung ke dolong paras ko ba kya ke tini ni video orno paine tu ke norong no passion se ka sa kok sanai tini belak hina tong thosa tangi ke norong no mang nahi mo ke ang top ar mama nei sin cs tini ang top 1 mama nei award tini man mane ke belak tong thosa tini ke police kang no hambai na musong sini college teacher rok borok ni sak tharong borok kaham ka phang mani bising tin tini omo hero receive khalai no ta ani parents rok no borok asa kosto ka no pore mani bagai amoni bising ti sitini omorok mano mo jotono borok ni credit bangsi himano parents rok ni credit simo borok ni kosto ni bising ti mangse omoro receive khalai mano kamon bagani parents no belek nang baka hamjong uribo tai kongmani video nai tona student nang kasi message na musungo pore khanga kam ke pore di focus re pore di gonoro bomo hai award dok manai kamon bagani jotono ni parents ni kok rok khanaoi pore di guys ini program to onek enjoy kan to saimang kana busuk enjoy like onek masala kya ekno enjoy ka guys ini blog om sing nai kan next blog katal blog tin bye.